I lenei tūla o le Sapati o le Atua o te whiawhia e whaawhiloai atu i e sia tātou a inga e kalesia e masani ai. Ma e hui lava na iai vaenga na whaapoleina ai o tātou loto lenei vai aso ma iai fo inisi na maua i tino mai. E whapea fo ia nisi o nei o tātou a inga o lo maua le ai mai. E tātou vi ia ma whaaftai le atua i mea umalawa. A wāua saonga le mū la tātou whainga malanga mai i le nei vai aso. Ma e ui fo i na pea maliono ma sina o tātou te le tui o atu i lona malu tātou te whaitapua inga whātasi. Ia e tali tonu le loto. O loo tātou whiloa i pia i lumo le atua i talo sanga i aso whaiso. Ma e whawhiloa i atua i ma whatalofa atua i sia tātou e kalesia langia mama. Ia te uto umalawa ia e whapitoa lava ia le whawhiloa inga i se tasi ua mawhai o na mai mo mai. Po whea lava o loo ma ua mai ai ia le upu folafola le atua i lenei i tūla o le Sapati. Te tonu ia tauni i whamanuia le atua i lau whaafonga. Le mea le matangofia ai le tala le leia le atua. A wai le whaapito e mo se tangata e to tasi po se whaala potopotonga e tasi. E mo le lalolangi atoa. Lea tātou o mai ia i tātou avatu ia le whamanu ma avatu ia le whaaftai lo tātou tama i lona alofai ati tātou. Mai whai mai ia upo le whai salamu i lenei tai au o te whamanu atu ia te oia so umalawa. O te vivi atu fo i lo sua whai whaavavau lava. E sili lava Jehova, e tusa o na matuavi ia oia. E le mawhai o na sue ina no na sili ese. Mai tu ina atu ia lewa noa nei le au whai pese, mo le tātou pese mua ia ona o taite ina ele au tātou se talo. Le alo fale tama e pupula mai lunga awa fai le whanau moni masului lalo nei ia mute le pea le sulu ia mala mai atunu o anga au atu ia whaala ia ilato o le po isa ua tele ua talili mai peau o iai ua fiora i le na pupulanga ia mutele pea e sulu ia mala
atu ya whaaula ia I lato oromo limu I titi se a whaapupura whaasi no le tauranga Oi ai le whaala Ya mutele pea le sulu Ya mala mai atunu O anga ngā umatu Ya whaala ia I lato Ya whaala ia I lato Puno mai o te wā o le au te ina I tātou I se talo. Le tua lo whae mātou te o atu I luma o lo fio mātou te vivi mo mātou whaaftai e te oe. Mātou te whaaftai lo alofa ma lo wanga lei. Sa e ta ina mai I asio mātou nei o la vai vai ma so lātou soifua. Lea o mātou au lia mai ai ia nei tū lao lo sapati e ala lea I lo alofa. Lea tua mātou te whaaftai mo mea umalawa na I whaia mo I mātou. Sa e tali mai a mātou talu, e tali mai o mātou mana onga. Sa e tausi, sa e pui pui ma leo leo I mātou, lo mātou lo fali ma lo mātou lo fafu. Lo mātou whai ngā malanga fo I lea tua e whai ngō fie la mātou whaai. Ai sa lama le fili, sa lama le oti a te mātou. Ai mātou te whaaftai o lo mātou tapua I se tua e alofa lava pea I a te mātou. Sa e leo leo I a te mātou, sa e sapai I a te mātou le tua. Mātou te whaaftai tele lava tamā. Po whea o le a mātou se ai pe au noa malau fio. Upo le vi inga le atua I lenei tae au. O oe o le sulu I lenei lalo langi ponsa. Mai mātou te wala awa tue a te oe tamā awane I o mātou whano I le leanga ma le anga sala o lenei lalo langi. Mātou te fia iai pe ama oe. Mātou te mana o mia pea oe te tāo whima wina I mātou. Se ia o lava I le ngata anga o lenei lalangi. Le atua mātou te wala au ia te oe lenei sapati I lo whiau. E awala atu I lo nei tangata vai vai ma le whaatau wā. Ia e whao ngā ina ia lau mea whainga luenga. Ia abea o se Whiau e au ngā ma se whatu e pa ui ele o lātou whatu mo lātou loto. Ia tupu maola. Le atua I le ngata fo I lea I tua fia o le laulangi le alu o lautala le whata whaitau langa I fia. Ia whapeona I ele mana o no wanganga pa ia. Ia vave o na so o lautala le tamai o mātou whapea. Ia whawe foi o na ia fio mai. Le atua mātou te avatu ia te oe se fulua I mataulanga o whaamanuianga ia te mātou I lenei vai aso. Mau mātou whapea atu le atua ia tatala pupuni o le langi me olo e fio ai. Ai se e whaamanuia mai ia te mātou. Le atua e nisi e o I mātou I le aini a mātou taulanga. Ai foina atu mātou wola e vea lea o taulanga. Malie male manongi luma o lau fio. Le tua whaamangalo la mātou tapua inga nei. O I mātou tangata ele lea male anga sala I luma. Whaamolo mo le tamā I whaamamaina I mātou le toto Jesu Keriso. Ono Jesu o mātou wala awa tuai. Amen.
Tauina ia whaamanuia le atua i lau whaafonga i lenei Sapati. Ia i fo i le anganga pa ia o le atua i le unitangata vai ma le whatau waa. Au tātou ia i taimi o le whaama i le lema whai e ona o tātou to e whai malanga i se atu. Masini nei po Australia nei. We all looking forward to travel. O tātou, ia i tātou le nau ta inga, tātou te wa ai mamau o tuai ona uma ia le lockdown e se i o tātou whai malanga. Mai whaamata e tutusalo le tātou nau ta inga lea, ma le tātou look forward lea tātou te travel i isi vaenga o le nila langi po Australia nei. Ma lo tātou nau i le whainga malanga. Tātou te malanga atua i le malo o le atua. Ma whai mai lea malo, i le mana umia so tusi folau, i le mana umia ia se tāpena ina o sau ato e te aluma oe, i le mana umia ia ni au mea ai e te aluma oe. You got everything there, but the best thing, e te leto e tangi ai, e leto e iai se whaanoa noa, e leto iai se tinga, e leto iai se oti. E no le fia ma le ola e whaavavau. Mai te ila o matamata i se tasio video i lunga o le internet i le lockdown i ei la tau o lo travel i ka paka ona o mailea o le au vaenga ia e whaia ia tu i e whaaulile i ei fōlinga. Na o tilo le nau ta ingo tangata i le ina ia tu mau pealo lato au lelei mo lato fōlinga mumosi ma le fōlinga talavou. E whai mai le no whaanga lea e tātou te malanga i malo le atua. E le to iaini ma anu minumi o fōlinga. E le to iaini ma ila ai nā o fōlinga mumosi ma au lelei ma o fōlinga talavou e whavavau. Ia, mai whamata o tātou look forward tātou te malanga i lea malanga. Mai o whea tātou te mauai le ola e whavavau. Whea tātou te mauai le malo, lea malo. O le tali tātou te maua mai le atua. Mai te le loa po whai ima siaki lau GPS. Po sao lau whainga malanga. Ma siaki whai ilo lo tā ua mai le fionga le atua. O lo la patai mai Yesu ia te tātou. I le mareko mua lo na whai upeswa malima. Whapea mai Yesu. Ua o mai o na pō. Ua latalata mai le malo le atua. I nā sala mo ia. Ma talitonu le tala lei. Ua o mai o na pō. Ua lata mai le malo le atua. I nā sala mo ia. Ma talitonu i le tala lei. O le a o whaia se te talo mo la tala haunga. Le atua. A fio mai o e whatasi mai matou. Mo moli le anganga o lo fio ia whiau i la lato whaafonga. Ne ia whaapele atua o na avea le nei whiau. Se whiau e tā pena i o matou loto mo matou anganga. I le aso e te a fio mai ai. O no Yesu. Amen. A o iai o ane le papatiso, mai o fo ia Yesu. O le whiau lea sa momoli mai. O le whiau o le malo o le atua.
Mai o le tele o taimi sa la unga ai Yesu a o iai o ia le lalang. Sa ia whaasoa ai le whiau le malo o le atua. Mai tele fo i o tala whaatusa po o whaata oto. Sa ia la ungaina e whaatatau le malo o le atua. Mai whai mai le mātai o e ono o lona whai upe tolu si fumpal tolu. O lo whai mai Yesu a ia oto mo isa ili le malo le atua, malana a mi o tonu, o na whaupopo mai lea ia te oto. I le ngata ina ile nā, ai sa wha o a o foi o ia i ona au so, a auto talo. Ia te talo i le atua, ia o mai lona malo, ia o mai le malo le atua. I le ngata la ina whai mai ia Yesu tātou te talo, a ua whai mai foi o ia, i o tātou sa ili mua le malo le atua, malana mi o tonu. Mai o tātou le whanau, o tātou longo fia lava o mea e pitosili o na manao tātou mātua e aoa o ina i tātou ma i o tātou whaia. E tele lava ina tala noa so o mai ai o tātou mātua ia te tātou. Whaataita inga e masani ana whaapea ia te ina san ko anga i a onga. Ia whaapea fo i whanau teine. Ke nge lei ma ko anga loko. E whapea nāla tātou wa ai le whiau le malo le atua. O se whiau o lo whaamamafa mai e Yesu. Lo tātou whaalongo mo sita iai. Mafua anga leo le tele o taimi. E la unga ai Yesu. E na te tā ua le malo le atua. Ai au tātou tele i tilo lai nisi o whata oto sa ta uina mai e Yesu. O te fia ta uina atu ia te oto. E iei malesi malo i ese mai le malo le atua. O le malo lea o le pōlioli. E pū lea e satani. Ma o lo ta ua mai i le 1 John 5 verse 19. We know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. I le kolose mua whai upes fultolu. O ia wana lawe ina maia i tātou nei le pule le pōliuli. A wana au maia i tātou i le mālolo na lava alupele. Le efeso e ono olono whai upes fulmalua. A wā tātou te le tau matangata, a oli isili, ma whaipule, ma li o le pōliuli o lenei laulang, a toa ma nganga leanga i mea o le langi. O le malo o le pōliuli, o loo tau mawhai e pūlea lo tātou laulangi. O le malo leo satani. Ma o loo manao satani, ia wha umatia i tātou. Ina ia aua ne o tā ua sao atu. I le ola e whaafvau. Ai tilo fo ila i le malo le tua. O le malo lo au maia le malamalama. I le lalolangi pongisa. Ma o Yesu. O le malamalama lea. I le Ioane balu whaupes fumalua. Whapea mai una whetala i atu leo Yesu ia te ilato. O a unei o le malamalama o le laulangi. O le mulmul mai e te au. E le savali o ia il pōliuli. A ia te ia le malamalama o le ola. I le mātai o sful tolu o lo au mai e nisi o whata oto e whata tau le malo o le tua. I le mātai o nai sful tolu o lo na whai upu. E luas ful malfa, e anga i atu i le luas ful maliva. Mai a whai maua sau taimi ia ona e whai tau le iai,
O le whata oto nei o le whata oto e masani o tātou whaalongo iai. O le whata oto i le lulu seito. Mai ilona whaawinga ina o Yesu o le lulu seito le i le whanua. O le whanua o le lalolangi. I le mātai o sifuru tolu o lona whai upe tolu su fitu le whaasfu malua. O loo whaamatale na e Yesu i lona au soo le winga o le nei whata oto. Vai mai Yesu o le saito le lei. O le ma o tangata ia e mo le malo o le atua. O le titania o i lātou ia e le iai le malo o le atua. Ma o satani sa ia lulu ina ia le titania. Ma e ele taimi o le a o mai ei angelu e sele ina ma vavai e se ina tangata mo le malo o le atua. Po o saito o ia e ave e se ina, mai ave e se ina foi ia titania. O titania la e lafo ina i le afi, i meo lo ia i le lili vawonifu. Ma le tau whaitani au we. Usoe, e le fina ngalo le atua e tate whano. O lona nau ta inga, i o ta ua li liwa tu ia tea, ma whaia lona fina ngalo. O satani o lo o mana o tate whano i le afi, ina ia awana i aiso ta ua tofi i le langi. Fetalai Yesu i upu whaapene i le leina muli lava le mātai o isfuru tolu o lona whai upe whaasfun mal tolu o whaapea me Yesu. O le ua iai talinga e whaalongo ai i na whaalongo mai ia o ia. Mana o mia Yesu lo ta ua whaalongo ma ngā wai atu o ta ua talinga i whe au o le malo o langi ina ia uwani o ta whanu i le afi. I le mātai o sifuru tolu o lona whai upe whaasfun mal wha anga il whaasfun maleonu. O whaata oto ia e lua o loo ta ua ai o le oa tele ma le penina tau tele. O tangata uma ia e to o lua, sa halu le tasi ua whaatau uma atu mea sa ia teia. Ina ia mwhai o na ia whaatau mai le whanua o loo na tia ai le oa. O le malo le langi, o le oa sili lea, lona tā ua. O le mafua anga lea sa halu el tangata lea na ia mawaina le oa ma whaatau atu mea uma lava sa ia teia. Ina ia mwhai o na ia maua le tau e whaatau ina ai le whanua. E whapena fo il tangata whaatau oa sa ia whaatau ina e se atu ana oa uma sa ia teia. Ina ia mawhai o na ia mawaina le tau e whaatau mai ai le penina tau tele tasi. Maolo au mai a te ita ua i whaata oto na ia lua se ata. O whaamata o whaasili a ita ua mea o le neolanga. Po uota sa uni e la foai ni mea e pele i o ta ua olanga. Ona o lo ta ua nau ta inga i le oa o le langi. Ma ia o ta maua le langi. I was wondering pe ai se ana whaonga i e Yesu i le penina. I lana tala whaatusa ai e na tele au maia le auro po o le taimani. E pe e sili atu lo na taumata. Mai ai ona o le penina i le taimi e te mawaina mai i le penina. It's already made and it's so beautiful. Mai e le peo le auro ma le taimane e mana o mianga luenga e whai ai ma wha mama ma po lesi le lei ina iai se wa ainga matangofie. Mai wa amai ia le penina e amai e le ato le langi. It's a perfect place that
already prepared for us. Ua mae ata pena e le atua. E le to iai lava se isi whainga e whai ai po se isi mea e to e whaupopo iai. Ua mae ata pena e le atua mea umamo i ta ua. Mai i le whetuleni mai o suinga o le olanga mo ta ua malama i whata oto. Sa whetalai e Iesu e whatau le malo lang. U te fia ave lau wa ai i le whenga inga tuai i le whale pōpo le mitia ne pukanesa. Sa whaamatala ina e Tanielu e ala lea i le tupua. Ulo o maua le Tanielu e lua o lona whai upe tolu sifuma lua. Se ia o atu i le lua sifuma lima. Te i lua whai tau ane ia lau tusipa ia. Ai o se tala maasani fo ia maasani o no tātou whaalongo iai. Whai mai o lona ulu o le tupua nei sa wa ia le miti o lona ulu o le auro. Mai whaatu saina i le malo o Papionia i le taimi o ne pukanesa. O le whatawhata mo na lima o le ario o le malo lea o metai ma Persia. O lona manaba ma o ngā vai o apa mea o le malo lea o Eleni. O vai o ua mea o le malo lea o Roma. O ona tapu vai o mea isi mea a o ua mea isi mea. Ai ai ma le malosi o le ua mea. Mai e iai tamai vahe ia, iai ma tamai vahe ia e se fulu. Mai le Tanielu e lua o lona whaupe whātasi le whāsifuma lima. O loo tā ua mai ai. Ua mawai atu ia le malo o Papionia. Ua uma fo i le taimi o le malo si, o le malo me tai ma Persia. E whapena fo i le malo o Eleni. Ua lewa ona mawai atu ia taimi sa tu la i mai hai. O Roma fo i la tau ia ua uma le taimi o pulenga po malo si anga wha Roma. A wota ua iai le taimi o tamai vai o le tupua sa miti aine pukanesa. Pe a male ono sifulma le 5 BC. Ai wota iai nei le lua afe lua sifulu. Ma o lota ua whaatali le maa. I le maa whai mai e sau mai le maunga e le tōwhia e se 5. Ai na taambale mai. Ma tai ai le tupua ma tui momomoina le auro a rio a pa mea o mea ma le ua mea. O le maa o loo tā ua na taavale mai o Yesu lea. Pe a fio mai o ia ilo na malutele. O le fesili. Pe a o mai le aso. O le a o mai ai le malo. Na te faa umatia malo umalava lalan. Faa mata o fea o le ao ta ua iai. Pe mai Yesu e le so le lalolangi i tātou. Ma ua na o i tā ua o ni tangata siasi whapaitaini le langi. A o le langi, o lo iai lo tā ua a inga moni. Mai o te fia lava e ta uatu, e le o toi mamau. Aina whetalai Yesu e le iloa e se tasi, le aso, ma le tu aso. E o lava e a ngelu o le langi, ua na o lona tama. A whai o ta ua iloa e le o toi mamao, lea malo. E le o toi mamao lo tātou a inga moni. Whamatau e sa uni e whaatali
le tupu o tupu ma vaaia lona mamalu tele. Po o loo ia i tā ua le whaalotolotolua whememeai ma le whaailonga fesili. Atua ai ma le masalo salo le loto i le whiau o le tala le. Whai mai Iesu i loto le talitonu o na au so o le Luka i lua sufawhai upo tolu sifun malvalu. Pe aise a ea i tutupu ai masalo i o tō loto. Whai mai le kolo se tolu o lona whai upo e lua. Ia o tō loto lava i mea i lunga. Ai le o mea i le lalulangi. I le Roma sifulua o lona whai upo e lua. Aua foi tō te a mio ma le lalulangi. Ai peitai. Ia toe li liuina i le fuata ina o tō loto. Ina ia o tō sue o e se ale fina ngalo o le atua. O mea o le lei, male malie, male atu atua. O le fisili o te fia fisili atuai. Wa e sauni ea e te malanga e se atu ma le lalulangi. Are you look forward to travel far away from this world? Wa e sa ili ea le malo le atua malana miutun. O e tatalo ea ia vave o na o mai le naso. O ta ua ea iai taimi o tamai vai se fulu o le tupua. Ma o lota whaatali i le maa e ta abale mai o Yesu lea. O le tala whaanonoa e le malanga uma le larolangi atua. E leo i tātou uma o le aiai le malo. Wa nao i lātou sa whaia le fina ngalo le atua. Mai wo e le mawhai e le tamau a inga o e maua ona e sao ai le malo o le atua. E le mawhai e le tele o usua whamatai. Ma le mamalu wha le o langa nei. Ona whawhai ngō fie lo avanua i le malo o le atua. E le avea fo ilo o tamai ma le tele o whailonga. O le a oko meki ai ona e iai le malo le atua. Wo e le o te mamao lo tātou a inga le langi. Le aso e fio mai ai le tupu o tupu. E ave na e tātou lo na malo. A o tātou tū mawa ai i le tupu tele o le ami o le anga i so se vaenga o le nei lalulangi. O tātou lo ai le ngalue o le mana o sātani. Ina ia mwhai o na whaapungi sa ina lo tātou lalulangi. Mana umia lo tātou tatalo. Mana umia lo tātou sa ili o le malo o le atua. A wawhai mai Yesu ua lata mai. Mana umia le whaasusulu o le malama o Yesu i le lalulangi pumisa. Sa iei se tasi o tina malan tama. A o sa vali mai lunga o se awala lau papa. Mai na whaafua se i o na ngau le awala lau papa nei ma pala lasi atuai i la ua i le vai. I le tatafe o le vai. Sa mawhai ai o na o le atalii na mawhai o na lavea ina. Ai pita i ele mawhai o na lavea ina le tina.
Ona fisili leo tangata su ma leo sa iai. I le atali I pe ai se ana ia le tau mawhai ai. E la vea I si ona tina. E whai mai le tali ale tamaititi nei. Sa o tau mawhai I le mea sili o te la vea I a te. Ai peita ina te le I whaatanga ina au. O te la vea I moia. I le sa tau o sa whaia Iesu le taulanga ola e la vea ina I o ta ua tangata ngasala. O ia o lo ta ua awala I le langi. Sa ia whaia le taulanga sili na ia la vea ina ai I ta ua. Ai pefa mata o ta ua whaatanga ina o ia e la vea ina I ta ua. A e le whaatanga ina Iesu e la vea I te oe mai le leanga. E mautinoa lava o le ata ua whanu. E whaavava. Ai tā te le maua le ola e whaavava. I le mau masani le Ioane su whaa whai upe lua mai tolu. Whai mai Iesu e tele mea no whai o tolu le mo tolu tama. Ana le ai, po ua o walu. E sauni se mea no whai o tolu. A whai foi o te alu e sauni se mea no whai o tolu. O te toi sau, o te talia foi o tolu whaatasi maa. Ina ia iai o tolu, mea o te ia iau. Talitonu, salamo, walata mai le malo le tua. No suafo Yesu. Amen.
E mātou talo mātou te whiawhiloa I ma oe. I le aso o le a e a whio mai ai. E a vina e mātou whatasi ma oe I lo malo. E peo na e whola ina mai. Le atua mātou te tangi atu e peo le tangi e pamata. Mana tua mai I mātou lo malo. Whawhatai tamā I lo alofa mai. Whawhatai Yesu mo I tau la ola sa whaina mātou. Whawhatai le ngana pa ia lo mātou songi sili. Whawhatai whawhonga mai. Ano Yesu mātou wala awa tuai. Amen.